Salamat po sa pag-abot tangani po na makisumaro sa muya. Ngunyan po actually iyo ang enot na aldaw kang nobenaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina asin man po para sa pagpasalamat sa anibersaryo kang pagkamok na kainiyong sa tuyang parokya ni Nuestra Señora de Peña Francia. Asin ngunyan man po actually iyo ang huring aldaw kan pagsungko kang mahal na ina sa mga barangay, sa mga baryo, asin sa mga sitio. Ngunyan po, yao na digdi ang tulong imahen kang sa tuyang mahal na ina. Kaya ngunyan na banggi, garo, tamang-tama talaga ining aldaw na ini, maninigo na gayo na ngunyan masaksihan ta ang pagtataong buhay sa istorya kan pagkadiskubre kan imahen kang sa tuyang mahal na ina hasta sa paglakop kang sa tuyang debosyon. So ngunyan na aldaw po, pasalamatan niya to ang mga kairibahan tahali sa Naga College Foundation, lalong-lalo na po syempre ang sa indang presidente si Sir Mario Villanueva. Sa atyan po siguro maabot siya, and nahiling ko po digdi si Sir Roger Villanueva, thank you so much. And of course, sa CAC, kang Naga College Foundation, sa paagi man po ni Director William Espejo. Punanta po ang satuyang event sa paagi kan pagkanta kang satuyang national anthem. Matindog po ang gabos. Matukaw na po. Giraray po, salamat. Aram ko po ang samuyang kura paroko, si Father Ipe Culvera. Labi-labi po ang kaugmahan ngunyan. Dahil po sa ngunyan na aldaw, pupuunan ta ang ning magayon, no? Ang satuyang pag-celebrar kang foundation anniversary kang Our Lady of Peña Francia Parish. So, salamat po Naga College Foundation. Aram ko po si Father Ipe, iyo ang pinakamaugmangon niya na banggi. So, ngunyan po, sa tuya pong dangugod, ang welcome remarks na itatao po sa tuya kang Chief Finance Officer kang Naga College Foundation, asin iyo man po ang chairperson kang NCF Center for Arts and Culture. Let us welcome Dr. Roger P. Villanueva. Reverend Father Felipe Colvera, the parish priest of Our Lady of Peña Francia Parish, parishioners, clergy, and guests, good evening. Information regarding Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, as a play presentation. It was a joint project of Our Lady of Peña Francia Parish, Ministry, and NCF, Center for Arts and Culture. In 1998, by then,
Parish Ministry President, Captain Dr. Roland P. Villanueva. He is the father of President Mario C. Villanueva. And Parish Priest, Monsignor Pablo Aguilar. It was staged at the auditorium of Colegio de Santa Isabel for 6 days with 2 performances, matinee and gala. Since then, the play was yearly performed every September during the Peña Francia Fiesta celebration at Naga College Foundation Quad with free admission. Today, as the parish celebrates its 50th year, and for the NCF CAC's INA 25th year of continuous performance, we go back to the real home of INA, performing its 25 years of staging. This is our way of love and devotion to INA. Congratulations to the celebration of the parish 50 years. Our school will continue to support your projects and programs. Enjoy watching the play. Viva la Virgen de Peña Francia and Viva el Divino Rostro. Diyos mabalos po. Thank you so much, Dr. Roger Villanueva. So congratulations also to the CAC for the 25th year today, this year. So I think you are very blessed. You are blessed enough because you share your talents not only with those who are in this parish, but to all the devotees of Our Lady of Peña Francia. So thank you again, Dr. Villanueva. Ngunyan po, sa tuya na pong dadangugon ang mensahe kan sa tuyang, ang ama kang sa tuyang parokya, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Maray na banggi po, Sir Roger, esteemed guest from Naga College Foundation, may manahil niya ako mga madre from Hablundawani, Atining, Labay, the PPC Chair, dear guests, maray na banggi po sa Indugabos. Tama si Ma'am G, maugmahon akong ngunya na banggi, pero siguro mas doble ang kaugmahan kung mas dakol ang tao na nag-attender. I was expecting more to come. I was talking with Sister Franz bago magpuon. Sabi niya, dapat pala ngayon nagpabayad. Sabi ko sa iya, dapat pala niya ako nagpabayad. Tangani na may hold ako sa mga pag-iimbitaran ko na mag-abot sa okasyon na ini. Ina, Our Lady of Peña Francia, si Direk William captures beautifully the theme for our coming this evening, to give honor to Our Lady, ang patrona kan sa tuyang parokya, Our Lady of Peña Francia. Asin magayon na maaraman, hali mismo kay Dr. Roger Villanueva, na inipalan, pinuunan pakan panahon pa ni Monsignor Aguilar, digdi nagpuon sa satuyang parokya. Asin ini ang naging inspirasyon, saro siguro sa maging inspirasyon kang NCF sa pagpadago sa pagpakusog kang debosyon sa mahal na ina. We give honor to Our Lady today or this year, particularly as we celebrate the 50th founding anniversary of our parish. But we gather this evening not just to get entertained, we gather to refresh ourselves of our beginnings, the roots of our, to refresh our minds of our roots, when and where this hallowed tradition started, and through the years how this devotion permeated our life as Bicolanos and as a community. Of course, in a very creative way, through singing and dancing, a new way of getting across the message
Inansaro sa mga challenges kang simbahan ngunya na panahon. Finding new ways, creative ways to get across the message. Tangani na mas dakol na tao ang mainganyar na madangog ang parehas na mensahe sa ibang paagi. Kaya salamat po sa Naga College Foundation kay Sir Mario Villanueva. Without his support, dahil po mangyayari ini. Kay Sir Roger, the director of the Center for Arts, NCF Center for Arts and Culture. Direk William, salamat po. Sa gabos na mga partikan okasyon na ini, si ina maugma sa bangging ini na i-refresh niya ito ang satuyang sa diri sa istorya kan devotion. Kung paano nakua, kung paano naglakop sa tabang kang grasya ning mahal na Diyos, padagos na nagtatalubo. Maray na banggi po sa Indugabos, pindisyonan kita sa tuyang pagtiripon niya na banggi. Thank you, Father. Ladies and gentlemen, the Naga College Foundation Incorporated Center for Arts and Culture in their play presentation and performance of Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Let us welcome them.
1982 sa pangasiwa ni Arsobispo Alberto at sa pagsisipat ng Monsignor Concordia Sate at Monsignor Subiban sa tulong na rin ng mga ito. Natapos ang pag-aaral ng mahal na Biblia. Ang Peña Francia Basilica!
What a wonderful performance! NCF CAC, congratulations and thank you so much, Director William M. Espejo, and of course to the Naga College Foundation. Salamat po na maray sa Indogabos. Thank you so much. And now, we would like to express our gratitude and appreciation to the Naga College Foundation by giving them a certificate of recognition. May I request Reverend Father Felipe B. Culvera III and Mrs. Vivencia Labay to be on stage. We are going to award this certificate of recognition to the Naga College Foundation Incorporated. May I request Dr. Roger P. Villanueva to receive the award. May I read the citation? Archdiocese of Cáceres, Our Lady of Peña Francia Parish, Peña Francia Avenue, Naga City. This certificate of recognition is presented to the Naga College Foundation Incorporated for its active involvement in the parish activities and events conducted on the occasion of the 50th founding anniversary of Our Lady of Peña Francia Parish, given this 20th day of October 2023 at Our Lady of Peña Francia Parish Church, Peña Francia, Naga City, Philippines. Signed, Reverend Father Felipe B. Culvera III, Parish Priest. The same certificate of recognition is awarded to the Naga College Foundation Incorporated Center for Arts and Culture. May I request Dr. William M. Espejo to receive the award, the certificate. Let us give them a big round of applause. Okay, thank you so much. And congratulations to the NCF-CAC for celebrating their 25th anniversary. Now, ladies and gentlemen, let us listen to the word of thanks and closing remarks coming from the chairperson of the Parish Pastoral Council of the Naga College Foundation. Okay. All right. Let us listen to the word of thanks and closing remarks of the chairperson of the Parish Pastoral Council of Our Lady of Peña Francia Parish, Mrs. Vivencia N. Labay. Thank you po, Ma'am G. So good evening, everyone. My heart is full. Ugmahon po ako ngunyan na banggi, ninhulita, nagiramduman ko na yaon mampalan ako kan primerang pag-stage kaining play sa Colegio de Santa Isabel during the time of Monsignor Pablo Aguilar. Ninhulita, member ako kadto kang Parish Youth Ministry. Dayman kami direktang kaiba sa pagbayli, alagad kaiba kami sa pag-promote as in sa pagsuporta. And then, ngunyan, na ika-25 years kang pag-stage kang play ni ina, yaon man giraray. So, kasubago, and aram ko man po na kitang mga nagdadalan, pirang beses na nabasaan sa tong mga mata. Hinhuli sa kaugmahan na namatita while we are listening and watching
to the story of Ina. So allow me to thanks the following persons. Enot na enot po sa satong kura paroko. Ninhulita, tinawa niya kita ng regalo na maaraman. Do dati tanas siyang aram ninhulita kita mga deboto ni Ina, kundi sa ibang paagi na naaraman ta ang istorya ni Ina sa paagi kang pagbayli, asan pag-istorya, asin mas lalo tang namati, nakita harani ki Ina, nakita sa iya mga niboto. Salamat po, Father Ipe. Asin man po sa satong mga pading kairibangon yan, digdi sa parokya na yaon man po dyan sa likod, si Father Abby, si Father Ryan, asin po si Father Dan. Siyempre po, ang members kang Parish Pastoral Council sa padagos na pag-support sa satong mga activities, lalo na ngunyan na 50th founding anniversary. Siyempre, ang mga members kang different barangay pastoral councils, APCs, RAMS, ministries, and organization. Asin siyempre, kamo po gabos na nagdalan ngunyan. Siyempre po, ang dakulang pasasalamat niya to sa Naga College Foundation sa mga aki na nag-stage kaini yung play na sila naging instrumento para maipaabot ang deboto ni Ina sa paagikan sa indang magayon na pag-portray kang buhay asin istorya ni Ina asin ang debosyon niya to sa iya digdiyo sa Kabikolan. So upakan niyo po niya to sinda. Siyempre po sa satuyang writer and director kang play na Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, asin iyuman po ang nagtatabang sa tuya digdiyo para mabuka ito para ipadagos ang satong saropang ginigibong play digdiyo sa to ang passion play. Iyo po si Dr. William M. Espejo. And syempre po, kay Dr. Roger P. Villanueva, ang chairperson kang NCF, CEAC, and sa president kang Naga College Foundation Incorporated. Salamat pong maray sa indo. Lugod, ang bangging ini, mas lalo makapagtalubo sa tuya, asin padagos ang satong pagdebosyon ki Ina. Salamat pong maray sa indo, gabos. Good evening. Thank you, Ning. Ngunyan po apudan tagiraray ang satuyang ginagalangan na sinamumutan na kura paroko Reverend Father Ipe Culvera para sa final blessing. Matindog po ang gabos, tapos na kita final blessing. After the final blessing, we will sing the hymn to our Ina Risuene Vibrante. The Lord be with you through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia. May the Lord bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! We sing the Risuene. Viva la Virgen! Salamat po sa gabos, sa Naga College Foundation, salamat po. Salamat sa satuyang mga performers.
Pwede mo po gararay ma-request yung mga performers with Dr. Roger and Direk William for photo opo. Kaiba po ang Pastoral Council.